Bojan Ž. Bosličić je naš stariji znalac i ne moram da vam želim dobrodošlicu, prosto vi se toliko osjećate ovdje domaćim da je to kao kod kuće. Da. Ovo je vaša nova knjiga i reč je o delu Sjaj u očima. Pa možda da počnemo ovaj razgovor od tog naslova. Neminovno je da asocira na film Elije Kazana Sjaj u travi, prosto to je delo koje je zauvek. Zašto Sjaj u očima? Pa ja mislim, za mene gledanje filma izaziva sjaj u očima i uzbuđenje duše. Ja sam po nekoj toj filmskoj vokaciji pola Meljesovac, pola Lumjerovac. Film je za mene ogledalo života, ali isto tako i refleksija imaginacije i refleksija naših snova. Ovaj naslov u stvari samo dio onoga što sam htio sa ovom knjigom da kažem, jer ja sam jedan od onih koji je sklon filmskoj tradiciji i sam naslov filma potiče iz filmske tradicije. Da, ali moram da vas pitam, kad već govorite o tradiciji, da kažemo samo da je izdavač Udruženim snagama Gradska biblioteka Subotice i Otvoreni univerzitet u Subotici. Kad govorimo već o tradiciji, očekivali smo ovdje izdanje koje ćemo listati u papiru. Ipak, ovo je elektronsko izdanje koje se može listati na tabletima, na telefonima, scrollovati na kompjuteru i tako čitati. Očekivao sam tako pitanje, mnogi su me to isto pitali. Pa kad ste već rekli tradicija, prosto neminovno je. Da, kao što rekao, ja sam čovjek koji je ukorenjen u tradiciji, ali istovremeno okrenut prema budućnosti. Što znači da živimo u ovom elektronskom dobu i elektronska knjiga je ta koja priliče u ovom elektronskom dobu. Tehnologija za mene je dobar sluga, ali loš gospodar, ali u nekim stvarima je vrlo korisna, jer pogotovo današnja generacija nije navikla više da čita knjige i ovo je najjednostavniji i najbrži način da ova knjiga dođe do tih čitalaca, da malo obrate na pažnju na ono što se dešava danas u svijetu i da počinju da razmišljaju više svojim glavama, a da se ne oslanjaju puno na takozvane smartfone koje nas u stvari sve više i više zakupljuju. Ivana Đorđević je danas sa nama, ona je vlasnica i urednica novina u Torontu i to je, kako ste mi rekli, jedino izdanje... Jedino glasilo srpske dijaspore. U čitavoj Sjevernoj Americi. Da. Verovali ili ne. Ivana, hvala vam na tom naporu i vi tesno sarađujete sa gospodinom Bosličićem. Kako? Pa, saradnja je dugogodišnja. Bojan piše za nama već dugi niz godina i zajedno smo pratili sve filmove koji su se prikazivali najviše na tom kanadskom Oskaru Gini, gde smo prisutni i gde sam počestvovana su retki etička medija koja mogu da prisustvuju takvim nekim događajima. Bojan piše ima jedan specifičan način pisanja i ima svoju čitalačku publiku, što nije karakteristično za Kanadu, jer autorski tekstovi nisu ono što prodaju novine, nažalost. Međutim, Bojan ima svoju publiku, da li ih je šarmirao svojom pojavom ili svojom knjigom. I jednim i drugim, tako da mi je jako drago da i taj segment je obuhvaćen novinama. Bojane, bavite se filmovima, čini mi se da je 51, film u knjizi obrađen, od 2001. do pre 2 godine, 2016. I sad tu ima širok spektar filmova, možemo govoriti o žanrovima, možemo govoriti o zastupljenim autorima, rediteljima. Zašto baš taj izbor u kojem su, na primjer, i jedan Interstellar i neki drugi filmovi? Usput rečeno, taj Interstellar je među 5 mojih najboljih filmova. Pa eto, vidite kako sam znao. Htio bi u vezi toga da kažem sljedeće. Evo, Ivana je malo prije o tome govorila. Kako je u stvari ova knjiga inicirana? Da. I zašto je došlo do ovakve knjige i do ovakvog izbora? Jer ono što me ohrabrilo je bila reakcija čitalaca, jer Ivana kao vlasnica i urednica novina je dobila zaista veoma pozitivne reakcije od čitalaca u vezi mog pisanja. Imali smo prošle godine jedan drugi salon pisaca u Kanadi, srpskih pisaca u Kanadi i ja sam tu prisustvovao i bio sam stvarno impresioniran koliko je ljudi došlo i čestitalo mi na onome što radim, što pišem, što mi je u stvari ohrabrilo
u mom nastojanju da to i dalje nastavim da radim, a istovremeno mi je ukazalo na tu činjenicu da je vrlo važno sačuvati isto tako i tu srpsku riječ i kulturu u Sjevernoj Americi. To je, na jednu stranu su filmske kritike, a na drugu stranu ono što radimo na nekom globalnom planu, Ivana i Mirko Stokanović, koji ovdje nije prisutan, i ja. A što se tiče samih ovih filmskih kritika, filmova koje sam izabrao, to je u stvari bio povod za jedan mali jubilej, pošto 15 godina već pišem za novine. I onda smo Ivan i ja došli na ideju da napravimo jednu zbirku tih filmskih kritika i da je obličimo. Ono što je vrlo važno, svaki od ovih filmova, svaki od ovih tekstova je pojedinačno napisan, ali je ukupljen u jednu integralnu cjelinu. Kada vi čitate tu knjigu, to u stvari izgleda kao jedan filmski roman koji je napisan u 50 priča. Pri tome sam vodio računa da ti filmovi budu različitih žanrovskih obrazaca, tako da bude interesantno čitavcima. Možda da kažem još ovo, da ovo nije the best of, ovo nije najbolje od mojih filmskih kritika, ali ono što je najvažnije da se cjelina. Da. I moja poruka. Da, kolegi, izvolite, imali pitanja za Bojana i Ivanu? Ukoliko ne, vrlo mi je drago što ste se u knjizi setili dvojice značajnih kolega koji, nažalost, više nisu sa nama. Uticali su na vas, uticali su na mene lično, uticali su na mnoge kolege i svima nam nedostaju, to su ljudi koji su vezani bili vrlo za ovaj festival, Dinko Tucaković i Nebojša Popović, i hvala im što ste ih se setili. Drago mi je da ste to spomenuli, jer samo za one koji ne znaju, ja kad sam izašao iz Sarajevskog ratnog pakla 1994. godine, neposredno nakon toga, možda jedno mjesec dana, počeo sam da radim ovdje na Juveko radiju i izvještavao sam upravo sa velike pozornice i ostalih objekata, izvještavao sam sa filmskog festivala i tu sam, već sam od prije znao Dinka Tucakovića i Nebojšu Popovića, ali oni su me stvarno tako drugarski prihvatili, podržali i uvijek, kao što sam rekao u knjizi, za mene je bilo zadovoljstvo i čast da sam mogao da sanjam zajedno sa njima, da sanjam otvorenih očiju. I ova moja knjiga je u stvari posveta njima, da, od srca. Malo pre ste rekli da vam je Interstellar među 5 najboljih, a koji je najbolji? Pa, ne znam, možda zato što dolazim iz Kanade, pa ja sam sarajevski Kanađanin sa subotičkom adresom. Možda zato što je vezano za film, za Hollywood, prema kojem sam ja vrlo kritičan, možda Mape do zvijezda od Davida Cronenberga. Da, znao sam da se Cronenberg krije u tom vašem odgovoru. Jer ovo je za mene u stvari najbolji nego film, pored Zakletve. To je netipični film Davida Cronenberga koji je proglašen baronom krvim, princom nasilja. On se više bavi odnosom te biologije i ljudskosti i tehnologije, ali u ovom filmu on je direktno se bavio Hollywoodu, odnosno onom tamnom stranom o kojoj moja knjiga govori, odnosno ovom knjigom, ovim filmom on u stvari grize ruku koja ga hrani. Taj film govori o tom prokletstvu slavljene kulturi, slave i šta su sve ljudi spremni da bi je postigli i dostigli. Vi ćete danas imati i zvaničnu promociju, tako da je najavimo u 18 sati. Da, u 18 sati bit će ovdje u Gradskoj biblioteci na Paliću, jer ću da kažem da je ova knjiga objavljena zajedničkom saradnjom Otvorenog univerziteta u Subotici. Ja se zahvaljujem ovdje direktoru univerziteta Iliji Tatiću, kao i u saradnji sa Gradskom bibliotekom. Još jedno moje zahvalnost direktoru Draganu Rokviću i Miletu Tastiću ispred Gradske biblioteke, koji je vrsni filmski znalac i koji je u mnogome pomogao da ova knjiga ugleda svetlost dana. Hvala vam veliko, želim vam puno uspeha i da ovo možda izađe u onom starom, tradicionalnom štampanom izdanju. Ja bi to volio, kao što sam rekao, ja sam čovjek možda staromodan, ali ja mislim da ipak za mene
je knjiga najbolja kada je odštampana. Ali moramo se prilagoditi u vremenu, jer ovo 21. vijek i već smo odavno prešli iz analognog u digitalno doba.